Dame i gospodo, novinari, uvaženi predstavnici rodoljubivih organizacija, pomaže Bog svima i Hristos Vaskrse. A istino Vaskrse. Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da vam se obratim i da u ime Nove snage Srbije podržim organizovanje porodične šetnje za sve naše porodice na Svetski dan porodice 15. maja sa početkom u 15 časova ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije. Govoreći o razlozima i potrebi održavanja ovog skupa porodične Srbije, najpre moram da istaknem da su osnovna programska načela i ciljevi Nove snage Srbije upravo promocija i afirmacija porodičnog modela društva, pomoć prezaduženim srpskim porodicama, zalaganje za zdravu i jaku porodicu kao temelja zdrave i jake države, ali i očuvanje tradicionalnih vrednosti, demografska obnova Srbije i zaštita Srpske pravoslavne crkve. Sasvim je prirodno da jedna organizacija koja baštini ovakve vrednosti i bori se za ostvarivanje ovih programskih ciljeva podrži i aktivno se uključi u organizovanje porodične šetnje. Zapravo, glavni razlog da svi pojedinci i organizacije kojima je porodica na prvom mestu dođu na porodičnu šetnju leži u činjenici da je porodica u Srbiji danas ugrožena. Ugrožena je na više načina, ali ja bih ovom prilikom posebno apostrofirao najavljeno donošenje zakona o istopolnim zajednicama, zakona o rodnoj ravnopravnosti i zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije. Ovaj prvi zakon o kome se najviše i govorilo u javnosti, sa ove tačke gledišta može se okarakterisati kao jedan probni balon i mamac koji je poslužio da ova druga dva zakona koja su podjednako štetna, ako ne i štetnija po naše društvo od samog zakona o istopolnim zajednicama, nekako ispod radara javnosti uđu u skupštinsku proceduru, dok se od ovog prvog zakona, makar prema najavama najviših predstavnika državne vlasti i makar privremeno odustalo, može se reći stavljanje ad acta. Ono što je zajedničko za sva tri zakona jeste da su na prvom mestu protivustavni. Protivustavni su zbog toga najpre što naš ustav ne priznaje, ne prepoznaje istopolne zajednice, za razliku od braka kao zajednice muškarca i žene, što je i potvrđeno porodičnim zakonom, ali isto tako ne prepoznaje i ne priznaje kategorije roda i takozvanog rodnog identiteta. Ono što je posebno sporno jeste da ova zakonska rešenja, ukoliko u postojećem obliku budu usvojena, će u velikoj meri da ograniče i uskrate Ustavom zajemčena prava i slobode, pre svega sloboda misli, savesti, veroispovesti, zatim sloboda mišljenja, izražavanja i sloboda naučnog i kulturnog stvaranja. A u pozadini tih zakona leži tendencija, namera predlagača zakona, ali i Evropske unije, koja nam ove zakone zapravo i nameće, jer je Srbija na evropskom putu i to se jasno vidi iz obrazloženja samih zakona, jeste da se Srbiji nametne takozvana rodna ideologija koja je za nas potpuno neprihvatljiva. Jer ideja da se deci u najranijem uzrastu, u predškolskim ustanovama, nameće takozvana mogućnost da sami biraju, verovatno vođeni nekim svojim trenutnim raspoloženjem ili nekim unutrašnjim osjećanjima kog su pola ili takozvanog roda, dok ih za to vreme kod kuće čekaju dvojica tata ili dve mame, pogubna je i direktno je usmerena na urušavanje tradicionalne srpske porodice. Moram da citiram jednog od vladika Srpske pravoslavne crkve koji je mudro zaključio da bi sledbenici takozvane rodne ideologije najradije i Sveto pismo da zabrane kao diskriminatorno, jer ono uči da je Bog stvorio muškarca i ženu, a da se pol deteta određuje samim rođenjem, što je u suprotnosti sa iskrivljenim pogledom na svet sledbenika ove nakaradne ideologije, koja je pritom vladajuća u velikom delu zapadnog sveta. Mi veliku zahvalnost dugujemo na prvom mestu našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vodećim srpskim intelektualcima, potpisnicima apela 212, koji su digli svoj glas i već izvršili veliki pritisak na predlagače ovih zakona. Sada je red na nas, rodoljubive, prohrišćanske, konzervativne, političke i porodične organizacije, da organizovanjem porodične šetnje izvršimo dodatni pritisak na njih i da sprečimo usvajanje ovih antiustavnih, antidemokratskih, antiporodičnih i antihrišćanskih zakona i na taj način odbranimo tradicionalnu srpsku porodicu.
Zato pozivamo sve porodične ljude da sa svojim porodicama 15. maja dođu na porodičnu šetnju i da svi zajedno pokažemo snagu porodične Srbije. Hvala.